mun sang sanga tanga INP Mizo channel clear tu te inzain Sipai ule January nili ania Myanmar ram tan chuan voin hi nipoi mo tak British opna hnuaya tanga anzalen nani independent day voice som sari le palina ania henipol hian voin chukong zo an thanem le hle mongyua khopoya te mandalay le rangoon lama te kongzo mutur atama sakain region hi anboi zual na ni boka demonstration po atang deuh bik ni na lang salata kan lo zalen to a Sipai opna hnuaya tangin kan chuak ngei turani ti te mana tanga an banner ken thisena chuak to a in biak rema thei to lo ti te Sipai dictatorship hi pai thak ngei turani ti te zalen na diktaka om theinan Sipai thu nei na hi idau tlatang u ti te thupui rang lek chuakin mun tina kongan zo le hlom tun tumpo Myanmar ram boruak kan hip zoyanga te chuan kan hlam chhia tak US midterm election boruak po kan hip tel bokdon nia Vawiin Myanmar ram independent day voice som sari le palina puala thucha asoina terrorist lalpa min ong hlana le crime against humanity dan bo chetu Sipai te hi political dialogue nei puitur nilovin international court a kan din tir nge yang ti in NUG president duwala sila chuan Vawiin Khan independent day puala thucha asoina asoyani nimin Khan ram chuang mun ranga terrorist council lam Sipai somnga le pathuman thi ni in PDF lam chuan an soya PDF lam mi panga an boral nia soyani bok Mandalay khopui lun lai Stone Point antia tukendar sari vel Khan bomapuaka municipal office worker pakhat thi ni in an soi ten rangoon khopui dopung township lama police station bula tukendar rukvel Khan minute som ni vel kar danin bom voi ni apuak boka nizan Khan hlaing taya lama bom voi ni puakin silai ka thom voi sari an rebok hlaing township in sing road bula po nimin tlaidar le rik ma deuh Khan bomalo puak to a ambulance kalvel palilai amuna omte chuan an mu nge ni thi le hliam an omem tiero chiang takin an soi theilo Vawiin chongmadar kuavela tang Khan chin state chimlam matupi le paletwa inkar kong puidunga indona chuak le a CDF te le minong lana Sipai te anin machon le a chanchin kim changjok ngai chan me kania CDF lam hian Sipai pani an man to ti kha kan riat na nung ber aniri January nili tukindar sari vel Khan moon state chai tu township huam chunga huan pakhata duty terrorist Sipai som li vel chu ral thuam keng pol engemaw perin an kapa Sipai som thum chuang an kap hlum ni in chai tu revolution and information network chuan Vawiin Khan asoi mongyua khopui kot chua ge ta po tukindar ruk le chan ve vel Khan ge ta om terrorist Sipai te chu PDF lamin bom nen an beya Sipai pariat thi in medang som pani zetin hliaman tur nia soi ani bok KNU Mutro News in a soidan chuan KNU Brigade 5 omna Mutro district lama December ni som thum le January ni khat Khan BGF Sipai pakhat ve terrorist Sipai te chuan an kap hlum atia hetianga an ka hlum chan hi engwange ti chiang taka soidot thei ni lo ma se kan soi fawang Khan BGF Border Guard Force te hi karen nam a ran pa pol indin Sipai council lam tang kha ania karen nam Sipai te le terrorist Sipai te an han in ka tak nu hian mani u naw thi an mu zel ve tak sia chuan an nam pui ke en u te chu aru ka an tran puya Sipai an ka tak wanga ka hlum ta kan ni arin om berti in Mutro News chuan comment ape boka aoi om viau mai KNU Brigade 5 a security lam chel tu Captain Somu Z chuan ti hian asoya terrorist council thil tumber chu karen ho mani le mani in beitir ania karen nam inkara buaina ti chu atum renga BGF pol po hi keimani karen nam thowan nia mani nam puite chu tuin nge that duang chunglama an ho tu deuh te jinga chuan an lo om ve te poni ma na ma se noilam thunei phalo chin silai keng te jinga tam tak hi chuan KNLA nam Sipai te zom mai an duril rufeka ma se chunglama tanga thupe kan don angin chutianga ril rudang pu te chu an da thatamai ani ati Brigade 5 omna Mutro phabun lama hian nizandar khat vel po Khan
Duailu Township huam chunga Terrorist Council lam chuan thlawna in bom voithum lai an thlak le towa sikul compound chunga te anmani Sipai battalion zale pani na nai lama te apuak hloma mihring thi le hliam soitura omlo kel pakhat athiani kan video masalama khan KNU nam Sipai tele terrorist in dona anmani an update lo chuan a chiang hlei the thin lo kan ti kha voina thaliam ta December thla chunga an chet dan chiang takin an soita a an tho hlok le khop mai Mutro news in a soidan chuan sang ni le som ni le pakhat December thla chung khan KNU Brigade 5 Ramchan Mutro phabun lama hian KNLA nam Sipai tele terrorist Sipai te hi voice ni le som ni le paruk anin ka pa terrorist Sipai zale som thum le panga an kap hlum ni in a soya motor pahni anti chiat sak bok tin an mani KNLA lama tangin nam Sipai pathum an thia midang som pali in hliam an tuar boka tin kan soitak ang khan December ni som thum khan terrorist lam chuan an lam tang BGF Sipai pakhat an kap hlum le bokani January nili Independent Day 2 ka po hian KNU Brigade 6 leke ko kanti lam kha khalama po khan terrorist lam chuan ral thuam lian an kap le ani ti chuan US midterm election bawruak I thlir teng u Jimmy Carter no president Trump mang chaber chu Joe Biden ani mek ti ani a Democrats boy na athuk political analyst le US media editor ten Democrats din mun akhir thu an soyani khovel hi zawa minute tinin chanchin thar makle danglam tak tak thleng renga awa yin kan thut kim vek thei bik lova chuwangin INP Mizo hi chuan international news le politics lam kan thlur bing deuh thina chanchin thar na zong hi chu kan ti vek man lovani ti te kha kan hriat sa po ni se kan an soinon lenge sang ni le som ni le pakhat January thachunga khovel ti ti lian ber kha Capitol Hill buai na khania sang ni le som ni le pakhat February kan chuang kai dek deka Myanmar chanchina kan luta voin thlengin kan la hoisan thei meu lovani hi Donald Trump houten Capitol Hill an lu chil wanga buai na ten chenin President Joe Biden le Vice President Kamala Harris chuan January niruk hian Capitol Hill tlo antuma heti lai hian Facebook chuan Republican lam chu an la tau chhun zom zela conservative book publisher Facebook account chu nimin January ni thum khan unblock sakle a Georgia Republican legislator Marjorie Taylor Greene ni Twitter account po COVID-19 chungchang thil diklewa soi ti in anti top to a big tech hoian Republican lam hi chu an king deuh chuni mele conservative book publisher hian Supreme Court Judge Amy Coney Barrett President Ronald Reagan le Thomas Sowell te chanchin chhoin hengmi pathum te hi Heroes of Liberty ati nge Facebook lam chuan dan bo chia ti in December ni somni le pathum khan an advertisement chu ati top sak ve thunga nimin khan an account chu chatuana tan ati top talo lo ni Facebook inti thu lu tok hi angei om veu maya ma se atel lo chuan kan om thei der boxi lova a boi thak ngot mai US midterm election 2022 chu akal chho ve me boka American speaker lar le ngai san hlo tak Brandon Tatum chuan Democrats te huat zong tak soin kum sang ni le som ni le pani midterm election tan Democrats ten eng thil ma mi pui ma soi turan nei lo an tura an senge nge yang ati ti hian soi zela Democrats ten kan sarkaranga COVID-3 kan tibawang antia ma se ni tinin COVID variant thar kan muthunga ni hi an COVID vaccine siam te la chu booster lak char charanga ya ani nom zawzai sa ni le som ni election campaign lai khan Joe Biden khan Donald Trump asoi sel vel khania kum khatla ya president nu point Donald Trump malak na a phalo na sa hleya kum sa ni le som ni ayin ripui kan tuar na sa zo kani chuwangin American mi pui te hian an dot soiman hi an penge yang ati boka President Joe Biden chuan kum khatlai President Trump mang ve tareng maya Fox News contributor Newt Gingrich chuan a mu dan ti hian a soya Biden an policy kalpui te hi tunlai khovel anga hi chuan thil hlo om takani anni hi anti-American energy ani ye
gas le oil mana sang chowa energy chungchang a policy hi a thalo tak zetani khatin mi noi khatla yan ramri kanin US an luta covid-19 check an ni chuang lova criminal record an nei lo po en dikani lo boka America tan hian Biden admin hi hlo om takani ringut mai November thla hian until ti ra aman kan peang alo ti ve bok chan chen bu editor pakhat chuan Biden president kum khatna chu Jimmy Carter nuwa kum cheber ati hiala economic policy ani chle ni ati boka Trama Khan American economy atung ding thar le a Biden admin eroin at hawa sok ani ringut mai tun to midterm election a hian Democrats te chakna seat som policy nga seat kuwa hi Republican ten an nei let thei rinania a chan chu heng bial kuwa te hi Republican Party chakna thinania tin election masa a an chakna te kha atam lo hle boka entirnan New Hampshire han thirila Democrat Senator Maggie Hassan chuan election masa a khan vote sang khat le som pasari chowin Republican candidate Kelly Ayotte a hnea Democrats ten 47.98% vote an la a Republican lamin 47.84 an muwa anin thlau nai atle mani Biden admin alo chenoi bok nen Democrats ten BL kuwa hi an hum thailo mai thayani Georgia hi Democrat Senator Raphael Warnock in opmeka Warnock hian Republican candidate Kelly Loeffler chu percent ni lekena hnea Georgia biala hian Republican ten 49% an muwa Democrats ten 51% mu in an chaka hetiang tho hian Arizona Nevada Colorado le adang te hi ani deu nukloma Republican Party ain Democrats Party hi hlau thong tur zo kan ni mel view mai ani engpo ni se tuna kan soi tak te kha tun din muna thlir lok na mai alania boru kan thlir chhozelanga a chak tur chu alang chhozel mayang Donald Trump hi Republican presidential candidate tur angangai anita a tun midterm election hi Republican Party tan chak nge angai dona ang ole tun tuma tan chuan khati zong kha nile phot mai sela thlir tu ten min hlut saka atop thlenga min lo ngai thak sak le wangin in za chunga kan lo me kan channel hi min lo thlir sak zel don nia